wena umkhohlwanga yini akaze ngimkhohle mina usamfonela angimfonele indaba yabo ukuthi ayikho vele into engizoyivele ngizoyifuna kuye yabo ngoba ukuthi umuntu umfola ngoba kukho into edinga kuyena manga into ezoyidinga kuye ayikho into engidinga kuye ngiright nje manje ngizomfonelelani cha uthe kuba khamba kahle kodwa hayi phela angisuye phela umlandeli wakhe yabona umfana intangise umngani wakhe kodwa angisiyena futhi umngani wakhe yabo umfana nje wasekhaya nje bangisho usibalo wami futhi yabona siyahlangana nje uma kunezinto ezithile mhlambe ezinkulu ezihlanganisa mhlambe njengasemakhaya ngoba udadewethu nje lowe ngimlamayo ugani ubhuti wakhe omdala yabona njengoba futhi yebo njengoba ngisho futhi ukuthi yena sizalwa ndawonye futhi yabona yabo ngoba mina ngizalwa lapha eMandaba eNkalabuthaba bona bazalwa lapha eNdwabethini kwaKhanyeni yabona maye vele siyahlangana vele bavele sindawonye ekhaya nje